Kak, drona awai padim buleun jimone nyo na imbok bak long getanyang yang bahwa long awai padim buleun jimone. Untuk pertanyaannya akan long jawab. Tapi bagi urang drone yang ka suhu-suhu ataupun yang ka gajian, nyan je na skip menteng ataupun abaikan menteng. Nyo khusus jawaban long ke pemula. Akan long beri jawabannya khusus ke pemula. Jadi bagi urang drone yang ka gajian, nu lewati aja. Mban bah. Jadi hai rakan, untuk masalah loan awai padung bulan jimonet ataupun akun loan awai padung bulan baru jimonet. Nyan. Untuk pertanyaannya hai rakan nyan hana loan tuah jawab le. Pakan hana loan tuah jawab le punya ke akun loan padung bulan jimonet. Sebab masa long jimonet jamun katret-katret. Cuman hana tom long sepil masalah gajian dan supaya urang drone bagah monet bae fokus ke monetisasi le nyamban untuk urang drone ne kejar monetisasi tapi kiban cik hai payah ta fokus sih memang tapi berat tak fikir masalahnya kiban cirakan ne upload video je le ne fokus ne pegat konten aju yang menarik ile. Kabanya ne seimbangi dengan foto. Jadi menan ne upload foto, menan ne upload video seiring berjalannya waktu, orang-orang akan mengenal akun urang drone. Kemudian ne bangun branding. Gimana cara ne bangun branding? Ne pegat konten dalam saboh tema. Bekna 2 boh tema. Ataupun le tema. Hai tah le temanya. Campuran hinan tema ji gule rampo bentuk ne video tentang masak-masak. Akhirnya tiba-tiba ka ne video tentang gop mupake hinan katanya. Kemudian ka tiba-tiba dian Papua bak jalan ka ne videonya ne kenan bak konten drone. Nyan hanjut, hai jut ne kan hanjut bak salah. Tapi yang ke hana sesuai le bak akun drone, hana sesuai le dengan tema ataupun branding akun drone. Iban cit ne pegat satu tema. Apabila akun urang drone ka dikenal, insya-Allah follower akan naik. Kemudian bani follower, tayangan pun ikut naik. Kata pegat konten yang menarik, tapu foto, man menyahana tapu tabe-tabe tanya mu pikiran tu masalah pajan monet. Gaduh tapi ke hai urang je kai monet, aku belum ke bancara nyo galai monet. Bek lagi ya, niji tanyo undang-undang tapreh akun tanyo di monet, lebih got tapu konten aju. Tak pegat konten yang menarik. Masa kalau menarik, tak rubah lom, tak evaluasi konten tanyo. Hanai jangkauan bak akun long. Kiban cara yo. Insight sabe-sabe. Mana video ju sabe-sabe. Upload video, upload foto. Supaya akun urang drone bagah monet. Tapi bek kepikiran nyo kiban cara long hanai monet-monet. Nyo hek komanteng. Kamu no, kamu dek. Gadah nu pikir-pikirnya herakan hanai monet-monet iro ni karena apa kan gadah buat pikir-pikirnya hanan upload foto nan video nan gadah buat pikir-pikir gak kai monet gadah pikir-pikir gak kagajian jika menan cara ji sambil belajar sambil tanya tak upload aju terjun aju tanam bertiga lah maju ya menan istilah haji jadi bek gadah nu pikir-pikir gak pajak monet idron hana monet-monet jika menan cara ji ne video je. Ne konten, ne upload foto supaya akun urang drone pi bagai monet. Terima kasih. Assalamualaikum. Nyan segera laju ne lakukan harakan evaluasi konten aju bah.